Hai guys, kado ko handame nili aprang si SKTV channel kar bihen ben kado ko handame churu parlo mate ningarong parlo asinang tumhan pini nili special video mane nili ningarong mate nang tumhan kado ko fan nili ningarong pe sipini nang tumhan video nang wan pilo kasi kado ko ni channel nang lang doleral korting jo tumhan ans tame ningaklong pen churu parlo ni kadong pilot kadong and nasipini ya video bangke nili ningarong lo nili pinangan ajading lo nili YouTube claim bustame lapen lason YouTube claim pen nili dampom pen nili non YouTube arona tang bangke chok pe melo wason si chelet khala nasi si bangke YouTube de YouTube pen angale si Google Adsense bang nili ke player jading lo kami Piko son pelane amasi Derek chelo amasi non andang si non helang nagale non andang ke nangli chelo ni pandami samene li pinangana jabing lo Google Adsense ke apply hedi jagding lo amasi na nili lana dak na me video pi pustame ningarong lo mate asap o jo kharem asan du polo amasi non bang ke son pelane masi nang le rok lo kami ni non Google Adsense nang le bang la lo ni le unboxing selang yo alang no na ben jo la puta data nan lo ho la panimian lo jo pini masih tak tok manta dak tok ni le dak Google Adsense lah la ben aku dak dolang nan isi bang ke di nami tum YouTube non kikuli mi mata YouTube kikuli mi atumba hadi si ekachini back nangje laben genang tum video people laben ge 1k subscriber lepo laben genang tum monetize je pan 4000 hours nangko so 4000 hours kenang pen penelo 4000 hours jong si lelo nang tum monetize apply po nang itu monetize apply air lupang ke nang itu laso Adsense ke long la ke YouTube pe nang le po laso Adsense ke long ke $10 le nahi $10 le lo nang ke nang itu laso Adsense apply nang le po nang itu post office po nang itu address ke pitur ma laso address ateng laso Adsense nang le po asini panda post office pen phone nang kollo dak nimen datan lo tapi ke Adsense nang le alo walam na masni li atumi port janam lo amasi non bang nang tuma theng no ko nam paklan ke lo lain lo Google Adsense nang ke asila so Google Adsense ke nang tum madu non YouTube ki kuli mitum non ajat non ta aso Adsense le ave pare nang tum YouTube long yong hele video pi nang tum monetize ke lo bustami yong hele video pi yong hele nang lang don dang ong la pen hala dollars $100 $2 do ekdom na punang do usta hedi paisa bank ke withdraw long le dat lasi jong se nang tum dollars ta playing ulo achalo pute isi la Google Adsense ping do pala da ho ping do ji la di make truck do ji la da ko pipin number chine lang ta non ke open ta lang ma de di lasi la so Google Adsense ping man ke la da hala pun long imit hang Google Adsense ikonong chidlu da mang po laben gela da si ping beram po aso ping bear lo patang te adak ben ping bear lo te hadak mo $100 non $200 lason list ame $100 lo patang te paisa ta withdraw long po lason lason non bang gela bang ke nita unboxing nang ko number bang ge chini nang ko dia ko lasini non unboxing ko lahan lo finally bang ke ni Google Adsense nang li allo lahan lo jo tomore tum nang non kado ko ita asi jero parlo kado ko ita me anil pan nang support dum ben subscribers tami nang pabadun bom la pen ke video punan nang yang dun bom di asi ningarong parlo ni tami $10 stock at pen non pinang bag le lo non paisa tami withdraw long la prank po non Google Adsense nang le lo la pen ke paisa ta long dap ko mo long lo bote nan ko video dang ma people sinan nang ke la unboxing kori nang ha to bele ebong sar lo bo jo
masih non bang kela sokol bang heko nang non deh ndak dulu jo na telo kan segala jo laku bang segala macam non laku dolang ha jadi aku pengen seko arlo pitom doni nang langon thade Google AdSense ko lage YouTube pen lo ha YouTube pen nang le Google AdSense lo la arlo pitom doni nang langon tang lo jode ini lo kang kitang hade ko non do thola pengen seko aso Google AdSense jong sinang tum han nang le mate post office long nang le kladang nang tum so Google AdSense ko jong sinang tum ping long le ko nang tum YouTube ki kuliban ta ali vedat ta ate ali velo labang naming kipita nani tum monetize kar lo $10 le job nai tum hala monetize ho dang hedi nani tum address ki bang chok lib nang ji address ki pidam nang ke nani tum nani kona address ma ke do lapen ke post office DPS ka to ka vita chek ka nang ko sang bong school di nang tum rong ro pala san di nang tum rong along si LP school asam do prenang dang LP school ta tok pondes ke midi an nasinan nang ke ku tang elo an ke non ke open chalo ya wow jo thang nang dun de jo bang ke anang dun de jo khali tala pu bang sin do ha me bidagip chep ko jo kuna dolo ja ya tegang lo bon ada bang si de jo ha your AdSense personal identification number pin welcome to Google AdSense to able payment for your account please follow this step 1 step 2 step 3 step 4 step 4 step bang non bang ke hedi ni bang ko non bang ke ni li claim na bang ke la 4 step lo pardon fellows tami non ni claim bang ke de la 4 step do da ha le na claim pon po parlo kada ba khan me ni wana jag ding pen video pen na tum same aponan speedun pen na dis subscriber punon chatna nang tum nang charap nang situ tum pen pot parlo la non mang ke ni ta youtuber na tang mang ke chok pe melo la non mang ke paisa kang hong chat lo paisa jong se nang lo dang den ta video kita na upload lang mang en la churo parlo kada ko national calendar cutting de tu mas me ninga klong ben churo parlo se nang support on bom ta don mari tum nilita me program adun lamar tanang wan pe bom pon nang tum pang sinang tum ta un an pe nang chirop nang chito dum sining kelo tan chimum na nilimo ni ka pek di nili live ang si nang tum pan video nang wan pi pami po la se don mari tum pa no tang tang de non man kini so ping man ke verified that po verified dalo bidan de ko kamang successfully la se choro parlo nang tum pan same se non man ke nilimo live ang ye live video ang ye ha so nang chitong non pa ada ki chitan chimum na ma se YouTube kimi lang ma mate ko ma se YouTube channel kiting pu mi ma thekhian ni same nang khan bon po ke nang tum tame ar de to nang ke non man ke la pan le video bang ke income sing na de bye इसके टीवी चैनल पर भी हिंदन कतो को भी इसमें नहीं कार्टून किलो दे bye